ช่วยกิมัดบกองสันเด็กมีมันตรีคณะกัตนัดกิกัมโปเองกสอร์กับเด้งอาเจกุมารมิชรายกับpassing out ปริดจงกินองชาฮิกาย batch basic course กับpasan Huawei Hanepaอันพลีกสอร์กับเด้งยากิสคูลบะฟรานซิกฮมันกิจลาองมันตรีคณะกัตนัดกิกัมโปเองกสอร์กับเด้งอาเจกุมารมิชราและจุงอุลาดกจลาอุปกุชานยากันนัดยังบัดยากจักาบปาวนามใบยังกิมาอุบนนะบัดยาสอยกันนัดยาดารียาลายตลิกสกุลาร์กับชุดดอร์กุมบาสันฮัจาร์ซาวส์ปากโลดเป็นกาบันเป็นคลานยากิตนัดเชปายยาดารีกิคุบอร์กิบับเนียla penlang yak addiction parade ke basan Huawei jong ka batch basic course trainees benta ka singihan North Eastern Police Academy umyam ha ka ba kumba sispa propaganda ngot ki basha hikai ka pendap yak training ka jongki tungini khmi bnya halor ka ni ka khubor Propaganda ngot ki basha yo jinghikai ki bakantop ya afusan ngot ki deputy superintendent of police ki shispa andre pasaw ngot ki sub inspector but na kini khat ar ngot ki de ki officer kanthai haba ajing kran hakane ka program u military khana u bakmi ya kanat kampo yeng ka sarkar India u Ajay Kumar Mishra ula banjur ba de tanglingba ka jingminat ba jing treshi tom jongki officer bat ki nong tre jong ka academy kabal apanlong ya kane islam a jing hikai ban poisha ka kirdan ka bapaw kumba ka long menta आपको इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है कि आपको निजी भावनाओं निजी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रख करके हम मानव की का सहयोग कैसे कर सकते हैं हम मानवीय संवेदनाओं का सम्मान कैसे कर सकते हैं हम प्रत्येक व्यक्ति के जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं उनकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं ऐसी तरह से हम तैयार होंगे और धैर्य से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे ऐसा मेरा विश्वास और भरोसा आपके ऊपर है la ajing hikai ru ya kinong yo training halor kumno banle haba one link shop kabor mariang kajing ajing sumar first aid bat banya kali la ajing hikai balengkot ru halor karukom em haki khlaw hakba la hikai ban kerkut ban thwet ban herthma bat khenra bat ru kumno ban kurup bat kiwei I'm very much happy. It's 39 weeks of training for us at PRO, and we came here last year in April, and we have finally completed our training. So I'm very much happy. I feel very good, and whatever I have learned from here, it will be very useful. First of all, it's a mixed feeling because after spending almost 1 year here at NEPA, at first I used to think, when will I get out of this place? I just want to get out of this place. But now when the time has really come, I'm really sad to leave NEPA. I'll really miss. Though the training was very hard, especially the physical activities were very hard. मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इस चीज़ के लिए बेटा ने मेहनत किया है काफ़ी मेहनत किया है और यहाँ इस तरह का इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग पाना बहुत कम लोगों को किस्मत का बात होता है la airu ka jing hikai bat ki jing te badon kam shaki khnang bakin la bantrei kam bha anda ki la rung ha ka kam la panchlu ru yaki banyashim benta ha ki extracurricular activities lingba ki kin hon ba pher Bureau Report DD News Meghalaya Habakran merkila pathai khubor hadin jong addiction parade ka bal lapan long Hanepa menteri khana ubakmi yakitnat ki kampo yeng ka sarkar pedeng Ajay Kumar Mishra ula banjur halor kejundan kam bandan yakitnat forensik ha ka jela ula ong shu bak sarkar kan supply ki forensic university haman ki jela jong kari bat bak sarkar kadang elek ka bala ban pendunai ki kam khai be an yakibriu ha ki than होम मिनिस्ट्री उसमें सारे स्टेट से भी बात कर रही है और हम लोग फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के कैंपस भी हर प्रदेश में भी खोल रहे हैं और सारे प्रदेश बहुत अच्छा सहयोग भी कर रहे हैं सारे प्रदेशों ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया है और काफ़ी चीज़ें हम लोग करने लगे हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीमें लगभग सभी जिलों में बन गई हैं प्रदेशों ने बनाया है
और जो हमारी फॉरेंसिक लैब है उनका भी काम हम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। Ulat ke jalan Mekhliau Pagu Chauhan ulat jengok yaking mani jong kebeli Durga hanart yang mentah kesngi. Lapdiang buromi ulat dau Deputy Commissioner ke West Gentle Hills District ubak B.S. Solia baru Superintendent of Police ke West Gentle Hills District Bikram D. Mishra. Kumjuru kinong mikmat nak District Administration kinong mikmat nak temple bat ke local darbar bat kinong syang-syang. Hadin ke jinglet jengok ya kejaka mani blay Pagu Chauhan ulat jengok ru'ya kejaka belapan yang yaki mau benah hanart tiang. Katanat ya dari kelaya soya light ligi soskular ke Basyongdor kumba san hajar saus pak kelur tengka bat kinong penmitiar halari ban penklan katanat ya dari Jongkari. Ya ke soskular ke Banengkong laya soya bat ke Bharat Electronics Limited BEL kabayade bat ke jumpenyo ya ke Automated Air Defense Control and Reporting System Project Akash tir ke Basyongdor hajar kendai sepak prabu art kelur tengka nak bentar katanat cipai rengkau. Ya ke soskular ke Baal laya soya bat ke Bel ha kabayat day bat kejuprio ya kasarang electronic support measure system ke Basyongdor baro saus pak khad arklur tengkan ke bentak nat sipai duriau kasos kular ke balai le soy bat ke New Space India Limited bat penyo ya advanced communication satellite GSAT 7B na ke bentak nat sipai rengkau Jongkari ke Basyongdor baro ar hajar kendai sepak rupulai kelur tengkah. Kipulit ke Jawa hanin kesni kila lekit ya kilai ngut kiba la kena baki dan keti ha kemukot kuma ban peniap yoba penkrek surang ha district bat session court ha ka ba yang bisyar kelasya kipulit ban set sansngi ha pok kepatak na kebenta ban tokit laban kedau ba ujimi kendat ubadai unang syang na murap ula sya kem ha afratrik ulber kat ba arngut kiwe pat kipen tubi meban talang parajong I love you talang baru sambun dekhar na kasyang mensengat kelasya kem ha ka afratrik menta ubnai ya kini ki arngut la suba bakila peniap ya open krek namar baki kwa ya kali jong u bat hadian bakila dep peniap kila lej bande ya kani ke kali jong u la ya thu ki pulit kajing dan jong ki bayo thamai kajing pang covid-19 kari ki long la hajar ngut ha kini ki apsong ta baladap katanat ke kot ke khia ke sarkar pedeng kala pentip baki dan palat khatlai spa angut ki blakot na kani kajing pang bat palat khatlai hajar ngut ki bidang don ya kani kajing pang covid hapo kari Kejingdon jong kibakot kalong kena peprap wan nyo pranagi spa. Kila ong ru bapalat khatsan hajar nyo spa teliki injek yada ladap ban ai hakini ki apsang ta baladap. Palat arspa arpo klor rupusan lak teliki injek yada ladap ban ai hakari hadu mentah. Mentapan ni pai kejinglong jingman kesimneng haslong kejing shit kalong apa degree Celsius bat kejing krek kalong khat waypoint sun degree Celsius. Kajing sengam kahau kalong rupinyon gispa menstep bat nyuplai na gispa janmit. Kala bandan kajing hab slap bat kajing tir pertat hakikat tu kan ni kibentah. Saisin pan ngi penkemai pi bagian ni kubor jongi pilaru ban page live hakaju hi kapor hak YouTube channel bat pilaru ban page kubor man la kasing ka Facebook Twitter bat Instagram jongi news long. Shawab poi sak bukod jong tu kubor ngi pi biang saisin ni mat bakongsan. Lekmi Menteri Kena Ketenat ki Kampo Yeng ke Sarkar Pedeng Ajay Kumar Mishra ke passing out parade jong kinong sya hikai batch basic course ke pasan puwai han Nepa. And play ke Sarkar Pedeng ke Skol Ba Forensik Haman Gejala ong Menteri Kena Ketenat ki Kampo Yeng ke Sarkar Pedeng Ajay Kumar Mishra. Lejunga ulat ke jela Pagu Chauhan yang nartiang bad yang jaka bauna bayang ki mau benna. Bad isa kitnat ya dari kelait ligi soskular ke Basyongdor ke Basan Hajar saus pak kelur tengka bad penklan ya kitnat sipai ya dari. Dia perlak ketung nepas bukod jeng tuk kebor jeng im tak janmit haduk mensembiang berpilah syai kesini ke BIP barak. अरे आजकल वो एड नहीं आती ना रिकमेंडेड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड्स नंबर 1 टूथपेस्ट मिसलीडिंग एड थी बंद करवा दी किसने सीसीपीए ने सीसीपीए ने हाँ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने खुद संज्ञान लिया और जुर्माना भी लगाया अरे वाह यानी अब उपभोक्ता को कोई ठग नहीं पाएगा
CCPA किसी भी निर्माता या सर्विस प्रोवाइडर द्वारा उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकती है। जागो ग्राहक जागो।